Acá vigilia satawa, vigilia de restauración. Kamsanch muni ukaja. Sanyani kunatik tukhatakana. Kunatik sanyani supaya alpam parpurikana. Wasitat sartayan. Amen. Tatito narunakap. Akaruman amuy tanyani ha. Hikatesiwa Marcos Librun hilatanaka. Marcos Librun hikatasi kimsa halhapa. Akapasti mayata piskakama. Amen. Amen sabhapunitaw. Sitihan amin sabhatak nayak suit oy kerikis predikan. Ya. Entonces kaukanis amin sabtakilatanak. Chikapuni. A ver, oladit loranyan chakata. Maya paya kimsa. Fuerte aplauso al Señor. Takleranyani. Gloria a Dios, aleluya. Tatituriu pa chirhutan hilatanaka. Akam siu tatitu narupak. Istanyan wale atencionam. Marcos Kimsa. Halhat akasti mayata piskakam. Jesus asti wasitat ma senagogaro mantana. Ukansti ma ampar parsut hakiwa utkana. Jesusa unisidinakasti hamasat unchukisipkana samaran urut kolyanit hanicha ukiyatinyatak. Ukat huchanchanyatak. Jesus asti ampar parsut hakiruja sanua sartama saitasima akataipiro sasa. Ukasti Jesus aja hakina karuja histarakinwa. Kuna luranyas wakisi samaran urunja. Aski luranya hanukaja nyanka luranyacha. Kulyanyati hanukaha hiwayanyach. Sasa hakina kasti amuki phanwa. Jesus asti kuleratawa hupanakaruha unkatana. Hanamuit an munatap hatabata. Yatisinsti yaktasinwa. Usutakirusti sanwa. Amparama ayatatam sasa. Hupasti iyaw sasawa amparap ayatatana ukatsti umaraki khanwa. Takhlirap khamay. Akaruman ekinsta nakatatito na rupha. Jesusa khanwali nakaruh. Sumarua iwaliru tukui. Amen. Akachak tatituna rup ulyar tasta nukalugranha. Hilatanak kulyakitanak hikhatanwa. Jesucristo mauro matanta chaviro visitir saratain. Ukatanta chavinha haniwa nik umarasa ni usutanakas hupanaka hausap katainat hutamay sasina. Sinos Jesusawa munasinyapata sarawayataina ukatanta chaviro visitir. Amen sabhamcha. Akaruman hilatanak kulakitanaka Jesusa pashparakiwa. Acá, hermanos, Pole Deportivo visitir tatitoch munasiñapat hutawaye. Hupawakanki. Jesús ancha. Eso, gloria a Dios. Hupawakanki. ¿Sabes que la tanakuya kitanaka? Jesús han visita vipaja. Wali sumapuniu y viñayatakiu, pero jiwasak kunasa teja tatituru intawaiktanja Jesucristo jiwasan papitu saje gelatanaka. Aleluya.
Jesucristo viñay jibasan pakasi kilatanaka. Kunasati Jesucristo sarabayata in kalugarar visitirja. Utkataina upatanta chavina. Kilatanaka pakasta chuyumaninak. Amén sabhamay. Kaukiriki pachat chalmanta tapi. Siwailatanaka. Kunasati Jesucristo porita inukatanta chaviroja. Utkataina farisionak. Jesús porinipan unchoki pataino hamasat akamsasin. Qollakinit hanich qollakini kahakiro. Jesús poritaino katanta chaviroja. Pakasta chuyumaninak pakasta hakiut kataina. Mainina kahsatanoa farisionak. Hupanakaha Jesús porinipan unjasinja. Sapjataino akamsasin. A ver qollakinit usutar hanich sábado duchikay ukatupar huchanchanyan pero ukataipinja maakiraki utkataina ampar parsuta arsub khamche ukaru ampar hani usiwa chikamparakan sinus kupi ampar parsutano kupia para pediuk hila parti wasak irna kasta. Ukat hila tanaka, Jesus aka sarawaya sinha hikatatanawa pakasta kinak ukatanta chavina. Mainina kasti ukatatitur kritikirinak unchokirinak hamasat hermano chucha sirinaka. Pero mainisti maini hila tanak amparnyo santa taha. Ampar parsutaha ukah tanta chavin karakitainao chahilatanaka Jesus aku katanta chaviro kitinak laikus sarataina ampar parsuta uka khiro uka usutar khuliro hanukah tatiturun chukrina karuch Biblian sistuwa tatito hermano sarabayatainawa kaukiritak usuta kataina Kaukiriti yaktata kataina, kaukiriti yanap abisuikanha, ukar unikiriwa, ukar yanap teriu sarabayataina, ukatanta javir kilatanak, charmanayak histiris kilatanaka. Kaukir humahakitas kulakit hila, humahakabi hila rutati, farisiuna kam unchukiriti, hanuka humaha. Cuy maman necesitacha maya naptabi. Hanitu mak parsutak pachata. Kun jamás kisa tatitun monasinya pak cuy maman kha. Hilatanaka. Nayakan siturasan amtastua. Kunasate kim sakal tunka kim sakal kun marani kayat kha. Nayak patunka payan maranit pastorawait. Kimsa tunka kimsa kalkon maranika tukha chuy mahan parsubi uthan iglesia saraskayat pi ofrendos kusiskayat diezmos kusiskayat predicas kayatwa pero amuyasiyat chuy maman khahan pastoranaka ki chuy mahak parsuta khanwa hanitura sa ukampas pachatana Sabes que la tanaka tatitunarunaka paksipi acá Mateo libron litayancha capítulo 5 akam siu kilatanaka akam siu bienaventuranzas kusi siñani priwa kitina katej ajaitoken ainastata amuyasipji ukanakanja tío Diosan reino pa hupanakan kiwa Aleluya. Kau khanis gloria a Dios sabta. Kusisinya ni priwa akayun tokon ainasat amoy sirinaka panakan kiu Diosan reino pa. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos, aleluya, de ellos es el reino de los cielos. Hiwasaj hermanos sañanija walikistwa kusakistwa
haniu necesitati sa sinha. Entonces haniu necesario hit akarumanta titun visita niya pa. Nayat kalta sin pachkinatanaka. Necesita na lakpachaukin yanap tabib kinatanak chamap kinatanaka. Kau khanisa min sapta kinatanak. Necesita tumakta titun yanap tabipa. Kun jamás kista titun munasinya pa. Hermanos ministros de alabanza, bandas todos, están cantando por cantar. ¿Cómo estamos elevando las alabanzas a Dios? ¿Cómo estamos predicando los pastores? Apóstol Pablo dice, si yo diera todos los bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy. Si diere mi vida, si mi vida entregare, si no tengo amor, nada soy. Hiwasanaka horasak chakaya sinyatan tatitun hermano muna sinyapa. Kau kanis na iratim pamtasipta kunasa tikmachakap kaya tukaja. Haliwikis por canti, hali oraciones hermanos carjas canti. Yupaicha binakstah pachu imawa, yupaicha siatan. Hicha hanit parsutak pachata. Hanichuy mamang kaman parsutak pachat kilanak ko niya kita naka. Siti humako kam parsutas naka. Hichurok tatito hotoy humarianap irkilatanak ko niya kita nak. Siti ksanyane haniukos necesite, entonces haniu necesario ojete. Pero acá maniwasaka. Necesitan tatitun chamap. Kau khanis necesitan tatitun hermanos. Muna sinyap chamap. Ampanok tapkan chakilatanaka. Kau khanis muntanja. Pero Jesús asipi. Istitya. Kunasa te jukatanta chavir purita inaja. Sabes unikata inau uka ampar parsu takiru. Pobre haki, kupian parsuta. Haniu baha ukam usuta kanti, sinus hukat parsuayataina amparapa. Ukam parsutka inasa isiman karupah imhassina. Haniu amparam lokata importante hilapar kulakaparu, hermanos en casino. Chasti en casino kamampar parsut sarna kanya. Chasti hubah maau kamachach kamaha. Haniu irna kany purkant. Haniu kolkisito kanan purkanti. Ukati hiratanaka. Jesus unikatainak. Yanap tiripi sarawayatainak. Amen sabkamay haleluya. Kau khanis gloria a Dios sabtakilatanaka. Inasumak akaito con parsutasta. Chachawar minaka. Istapkhit inasumak. Chachampi warmimpi. Kunasa tikasarasip kayataka. Wali muna sinyautkana. Hichakun khamas hakasisto tamang kamana. Halicha chamatak warmiwatak. Muna sinyak parsutak pacha. Wawanaka. Auki matak muna sinya hanit parsutak pacha. Auki naka wawanaka matak hanit muna sinya parsutak pacha. Akaruman tatitu kumar unikaraktamwa. Tatitu naira paha. Unikataino ka ampar parsutakiru kilatanaku na kitanaka. Ukaru yanaptan munana. Hicharuman pashparakiu kilatanaku na kitanaka. Inasumakaw kama parsuya si waista muna si Yanaksa. Dios atakisa, hakima si matakisa, familia takisa. Pero hichuru tatitoja, humar visitire jotija, humar kultiro de giratanaka. Gracias Señor. Jesús. Jesús abhamay. Humar parsuta muy hasta ti. Kulekanaka. Kau kanisumana kaknaira timpunja. Kuyanaka yumpio manaka tokop hayata.
tasir qolala khayun pala phayata chakun khamas ki oracionan kha hanit parsutak pacha hanit parsutak pacha kun khamas yupay chasiskana hichuro tatitu marunyhtam chuy mamunyanti inamayo khumasas kasma haniu necesitkte pero Allah pachao que khiatiu khiratana kula kitadaka kau khanisa min saftah. ¿Cuántos dice gloria a Dios? A ver, basta gloria a Dios. Hola, titulañan, maya paya, bandana caldañan, maya paya kimsa. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Abjamay, gloria a Dios. Aleluya. Hichasti, kamsata inasa, Jesucristo jokakiro, ampar parsuro, parsutaro. Ampat parsut hutam taipiro. Aka kinakak uncho kit humarosa hanya kaptan tiha ukataipir saitasim. Haleluya. Pobre akeha ampar parsuta tapatka kipahana kitira kaskan. Kipahana tanta chabinakans ukankas ampar kumtata. Encasiñata. Aleluya. Kunasa tejibasa hermanos ukama. Kunahanwal parsuyastanja en casiña. Perjichuro hermanos. Tatitos tampi. Humahutam. Aleluya. Hant en casinti. Ukampar parsut pachaita tuta makanaira kataro. Nayao koyabayama. Nayao koyabayama. Gloria a Dios abjamaya. Kaujalis gloria a Dios abta aleluya. Nayao koyabayama. Hishatut uksaruja haniuka parsutam param komjas hatati. Hishatuk saruja haniu penkas hatati. Nayao komaraptayabayama. Nayao koyabayama. Aleluya. Hijur kabina suma hakin penkachata. Askarat sarnak sakiranak kunakitanaka. Hijuru tatito khmesitir gutabaye khomaroka. Hijuru tatito khomaristama. Jutamay taipiro. Kaujanis gloria a Dios saptajilatanaka. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Ukasumau tatitun monasiñapaj. A ver, cantaremos esa alabanza, hermano Florencio. A ver, kaujanis yupaisna. Jesucristo poderoso, en tus brazos quiero. Hanit kiltasna. Jesús auto y chur visitir. Jesús. Gloria a ti, Señor. Ponte de pie, hermano. Y vamos a decir Jesucristo poderoso. Jesucristo poderoso.